O my Simon Munyana Moshia Mosonfona Nekusi or Bodo Mensa Bram Panamasa Shiamui, Eben EGP send then so Masaba become who be Ewan and Nekusi Media and then an Nekusi TV so. Or for Jumedi watching the Dinka Mehe, ye the bro, Mimin Danekosia de Bia, na ma wati bi Asante Abakosem ena yesia ene je be de say wo betwea ben me na wo so wati Asante Abakosem na kine bi so bibu sa bibi efa ya Asante man ho a ma so wati me anya bi aka yeda so ewo nwoma wati ne din Asante Nkabom ye di kan no emu na ye wo adeyo ya etoso 9 ahwede etoso bienu Kumasi ahimfie ena sabre ye wei Asante ahimfo ahia wo hihya akotade waka twene eto akonyom asembe na aba ni nyina ne science se de waka domafo agu aka denkyira nso no konfo no kyekere se gise nipa bi de wo ho ba afode ansan na nkunumdie beba aba na sese hwan ena asese wode ne ho ba afode wo kyere se nipa wo bekunu wo besie na mono no de ya wasi ni nsemu no de akoduru agumu ama akofo aba bedware sese nipa nyina free na na se tutu abusua mu na hwan enenne obeyi ni ti na se wode ne ho ebebo afode ama Asante man kunimdie aba wie ansane ye bekoso no enwuma bia da roma na wodofo wase mu ye de side media de bro me ndane kosia da biara enti me ka wo se NK executive barbers eka ho ye ne wo boy me de media de brewo ba bia be yuti ama ho atowo na ho ayefede ye NK executive barbers na me kanfo ama wo ene wo kire no Adonko Bitters Limited so boy papa and they won products in sisi ye me pronunci ntoko dwa so a ubusa ye Adonko premium energy drink benya bia ma wo Adonko 1 2 3 benya bia ma wo Adonko black and afi Adonko atadwe na Adonko hand sanitizer ye de boy ho ban ye free coronavirus ho ni nyina no odofo kodwa so na epebi akira kwan no odofo benya bi edodo we oban ba ye ho so ne nkotie won krato ne ba ye de akenkan asem no aba betwa wo so Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia me busa say asante efri hen ebi mu kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebi mu kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na anyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia ewo na Nekusi TV ene na Nekusi Media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do.
skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, o my ma yesan ema mo hyehyia ebio afe ye nto akenkan so ene yehwe de besie ahemfu yi mu hwan ode hye ben na sese de wono an betu nanim tuo se opese wode ne ho ebo afode ye ye wokumase ahemfie asante ahemfu ahia wo hyehyia akotade oka atwene etoye akonnwom na se tutu na ekasa wo se achiame Monfam to nananum anim se enra ofira kono ba ya na obi ya obi ani age no ye nyine hutie na nantim jakari suma ma wo betietia ye nim da nananum ase ese wo gina pintin se wontimi ntena hodmo e ma wonfa wonse kan enwa nanka enti ya di muaye fata akoma intim jakari ato ahoboa okonfo se yebedi nimu a ejise nipa baasa ede wo ho ebo afode mu akoda su afre mu abosom nananom wan na waboa ne ho asem sebo e wa na wo chia me se di otumfo se no no wo se nra di entim jakari enwene de ba ye no yebua no so se de fata na sabi se wanu aba na wonsanso aba enti esese ye ya ahoboa na ahoboa ne mu ebi ene se enipa ede wo ho ebebo afode ama oman no enti hwan ene wode ne ho ebema ewa ana senso kofo edumaka sekase hene osore ye osena na chiame tibo otumfo aso nte se besrese o ma be kwan na me nkasa ewa na otumfo se asenso kofo okwan da ho kasa ewa ena asenso kofo esore ye ena wose otumfo nananom semidin edie no wo we mema woko okofo hoi wodo nkwa to hodomo ama wo man dada okofo ajapade ene etuo aboba ene atuduro se ajapade yi ede owuo ne nkwa ene bere onipa okofo ne monyam ene se obeko ato na edi nkunumdie abre ne man de nkyira sa ye bekoyi se metowo mu o ana se metowo mu o se menyankwa o obi anim gede wo hata ho yinko an wonim na se bekọ na mama edin be na meja de o manfo beka ne se odobere ma bi ato na se be de be homa na obia tibidin ese edi nkunumdie ene ahoto ebebra Asante man dia nananom mensono ede me mrabuo nyina wa Asante man nti se de okonfo aka no be de be homa se wonsie mi amono na wonfa akudro ensiminsem na akofo no adware akudi nkunim abra Asante man awo simple agume ewana na se tutu se asenso kofo edumaka se kase asenso Asante man dawase menim se wa for bei enye kwa edem ede enkunimdie ebebra Asante man okofo kade emenyema wo ewa enana asenso kofo esore ye no so otumfo mesere se de edika no emase kan enka me nipa bia de biara da so yo de hye ana wo hoho ebio mesere se obia wo betena makonya so ba besomo a abenya wonfa nye no tata ene oyoko adako kotoko mo be kai me kotoko mo be yemi aye
e kwa na nana se tutu se okofo asenso obisade ni nyina kotokwate na obeyo amawo misre ese nana no madi kanfo emfa ni gie mehia wo asamando kwan so me ma kwan so kose ene eja wode efiri hono ya wode ekoye ene wode aben ejije ne tata ama etumpan enso ema ne demini fa ebwana nana dikopim enso sori ye ose ochiame tie mentu otumfo se oma me kwan na me nso benkasa ewa anana na tutu ese edwoso dikopim me ma kwan kasa ewa anana na dikopim ese otumfo nananom ni suwa tata me unipa wo hoyi obo ade bo ne se o medi dwuma mienu wa asase so de edi kan no unipa beji ni din de etie bio obretwa ewuo nanso so obi ba wiase na obetena se eji din na owo ebefa no kwa ni din yira na wanye wo bade no apede ebio unipa ba wo memu ebedo ne man oman eho do ne sen ede se unipa ede ne ho nyina ebesom ne man na se eba se wode ne nkwampo eto ho no ema no a wode anigye ede ato ho ama me di kopim makotade ehemi eho mfaso ene sen eya hyehyede kwa ana se ekire bibi foforo akotade ekire wowuo ne nkwa se ne abase obi emfa de ho emma na asanteman enye wo man kase a nananom me ngoro makotade me de me ho memma ese me man empo ena wo betwitwa ana me nam mpo ena wo betwitwa apeti ama ahoto aba me mpo ohwesoro opportunity ne me kai ne suo woro no otumfo ananom de mode de mode me beyo biara ye de nkudu de be bra santeman no momfa me enyo edusu dikopim ene edumakase kase hene na se de watu adumutuo ese wodo ohoma ese emfo momo afode na asanteman nkunumdie emra na no toye no na nana se tutu se obrempon dikopim edusu dikopim bida wase asanteman da wase enchirima nso da wase se wanfa wo nipadua nkame asanteman ne nam wo so enti oman begina na nadi kopim kireme wapede na menye mawo ewa ena edusu di kopim ese otumfo de mesre ne se ma minuanom a wo mu atetie no enyina emra meka eduso ho na wonfa emesum otumfo kwa meko no mesre se meto a obia emfa se kan enka minuanom asonafo enobi eda ewa na otumfo se obrempon di kopim me pene wade sere ne so me sere se abosom no enwowa wo ewo akwantuye yimu na woma wakokoduro ana woma akokoduro enye wo man ejapade baako ene me kan afi na nadi kopim ede nani ekira bonten ese okọ me sere se nsamanfo emfa ni gie mehia wo asamando kwan so okwa kose ene nipa ni nyina de awerho esore ewa na nana se tutu se nananom aka wo brempon a wode ne ho bema anochia mamate se yen sore na oyi musuo mienu no wie na yebedware akosa no a na obrempon ko no emfa ne ho nso emma enti yebe sore asam no ayire o se de abrempon ni mu bi na ayi wanim ese wode wo ho ebobo afode ama asanteman konimdie etimi aba enti adawo na eburu se de baabia edro no no nti otumfo nso de ato wanim se aka wo brempon a wode ne ho ebema na wode ne ho aba afode enti nyamesre ede se eja bibia beye kama omanma yemfasi ha nyankopon ya adomo a yebesa ya ba bihia na ya ba beto akenkan no so
nia kotoa so afiri ya do ye to so num ahwedi a edi kan no so brempon ben eda sese ode ne ho ebema mo so mfo na kusi obodo mensa brampa na mbedi dmedi ho chia me makrao bye bye. Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mi bu sa say asante efri hen ebi mu kire say asante efri bon bi mu eno obepi asante ma so ebi mu kire say ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabe ya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den na Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo yin social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi yin Twitter page so now benya sa ken cancel mi nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.